Borjan constituency hawararlo BJP asong pen vote kare gamai kangni. Lakhakri Sirkep Alesia candidate Bidya Singh Ingleng aphan CM Tuliram Ronghang pen di Phuma long so long vote kare gamai ka pedupon. Samilang somen bearong amekar sarsinging tia marolong BJY mahin pen dorsing Ronghang candidate la pen Bidya Singh Ingleng candidate a farman vote ke hang pia mai ke padupon. LSC ingkoi vote hadlang so long nie constituency dim APHLC atung vote kare kamai kangni. Non ke bang JMLA kiligalong BJP asong pen ka chetoidun Bidya Singh Ingleng aphan vote ke hang pia mai ke padupon. Kardom pini prime time than bang pini limalin timung pi non arjuik tha bertang ton pen. Lakhakri pho Mahamaya constituency arlo narlong atia darsa lapen ampu khuri long nia dimalong BJP aracharya song atum vote kerega mai pedupon. Bangso amaya long harukhat LA dorsing Ronghang namthi ke jaite kangke BJP asong along ke dopen hemprek long lok puluti kupilo kahinoke lapen hemprek long liang ko tami sanga ki joy ke long tangka ki joy ke long lapen soarlo atum beng helat lemdet long puluti kupi sinang lang thei huyalam the ampu khuri lapen narlong atiara dapan harukhat LA dorsing Ronghang lamthi jaite kang lasinon nang ke liji ni phai CR ni ke manghu hepin pen nili phanang lituma vote ador so nili phan vote nang pira nang pahai ponon lapen haidet lo puluti anso se ilitum ake joy ke pen ason GP jipajir pon bom nang pusi puthot dorsing Ronghang narlong ati lapen ampu khuriara dapan dardak pen tham pon. Khabar ke hat pen Rupi Singh Hansi 365 News India. Lakhakri Sirkep Alesia candidate Bidya Singh Ingleng aphan CM Tuliram Ronghang pen di Phuma long so along vote kare gamai pedupon. Dodesang sipin pen Lakhakri Sirkep LSC candidate Bidya Singh Ingleng aphan Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen vote kare gamai along pedupon. Lason si pinung viajo por pioneer ke bapor di phua hitia dung het ward number 4 malong so along Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen vote kare gamai pedupon. Bang so along nona phong kiligalong karjab duna bangphu Bidya Singh Ingleng BJP Karbiang Long GS Madhuram Lekthe Ward Commissioner Mahila Morcha Mai Phatun Chetongdin Ladak jit non raratum jitu akhir jumin ang epi lapian ke along tina mai meeting dame asuri si arnivang aga preka political party pen che open ASDC CPML Congress APSLC open kan wang tani wang dame aphai bang suri sihini nilitum BJP party long nang join niglo alang tum nang chapa ogdun lo asi non ke bang ji jangmi po cheklo ni phai isiar ni ke Bidya Singh Ingleng isi ke hai Ladak di fuele consensi pen isia record manikpo isia forki mo manikpo hagrama ke kono sikera hagrama le daglam agiri Karbiang Long alam hagrama chim hagrama me thangni ge election kere ma bang fu ko da Karbiang Long alang nang chi jog don pilo chini po dak koan ma dak malong sopen chenglok di furulang sotwar chini mahalang taralang sotwar chini mahalang nane rong ki theatwar chini ma inglong cherop chini ma hagrama me thang ma sikere akonang le tumle lang no je Karbiang Long ningkan thongkep ASDC CPML Congress pangrom pet pen ningkan thongkep ASDC CPML ningkan kre phok Congress ningkan kre phok hala so hur a development a kam ke claim non nili leadership and team Karbiang Long BJP government ke do Karbiang Long Autonomous Council ningkan ni thomra ache team laso ko anna ka chela nang tum si chinilo rat si chinilo dara malong sora si chinilo je ani sivet ke gutte aninkan sivet ba ningkan phovet ke pachelal de tunilo sir un an ke claim pon je phani tum claim pon bomba hola ningkan thong ke pen ningkan ni thomra ache team
कौन में कच्चा लाल के रात से चीनी लो कली मगला ना तुम चीनी लो कार्जु नहीं आलम से आवे लो लासी होला सोहो निकान थों के बहुत के क्लेम करप्शन अविद्यत सी काम दा क्लेम के देलो कालांग मगली करप्शन अविद्यत काम दा क्लेम के देलो नॉन ये काम क्लेम पिक लो करप्शन पुले को ना सियांग ठीक लो काम क्लेम के डिफू स्टेडियम में चेंगलो डिफू लोंग आलोंग अपने के फ्रेक फुल लाइन तोवार कटियार lapian dak det kali Karbi Anglong atokan no kacing thur asayang denge de sipini Karbi Anglong araratum je BJP phan ningke thege do si BJP government team Karbi Anglong phan ningke the sipini jada election no raratum ke ahir jumi nang pidun loke ki ong dung aratum ahir jumi nang PCP ni je Karbi Anglong se for ke molo long kara trok consensus tame BJP se hailap loke town committee ke doan long nar kep tame chairman vice chairman ward commissioner tum ta haila lems ke doan lems corporation cooperative society lems anta me election pato ta hailap loke ne BJP de kali magalang এতিয়া আপোনালোক বহুত অভিযোগ উঠাই আছে যে আপুনি মানে গুন্ডা লগাইছে বুলি কিবা লগাইছে কোন গুন্ডা লগাইছে তো মই কোনো গুন্ডা লগা নাই ইয়াত গুন্ডা লগাইছে নেকি ইয়াতে মানুহৰ অভিযোগ দিলে নহব আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰ্বি আংলং ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰে ইয়াত কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সহজ সৰল মানুহ ইয়াতে মানুহৰ এটা অপপ্ৰচাৰ কৰিলে সমালোচনা কৰিলে ৰাইজে বেয়া পায় সেই বেয়া পোৱাৰ কাৰণে আজি Karbi Anglongot বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলবিলাকে বহুতো অপপ্ৰচাৰ কৰে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যে হসা কথাবিলাক ৰাইজৰ আগত লৈ যায় আৰু ৰাইজৰ আগত আমি উন্নয়নমূলকৰ আঁচনিবিলাক লৈ যায় কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ পৰা যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আমি ৰাইজক আমি উপহাৰ দিওঁ সেইকাৰণে আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে সদায় আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দি আছে হ'ব Dipu Pendebram Qatar 365 News India Nipaing koira trogar ni lakha krepli korkanthi constituency arlo samilangso men bearong amekar sarsing tokbi amaro long BJYM pen vote ke hangamai pedopon Bangso long mai chari pon mai phu Rajiv Kiling a hin pensi mai chepehem phu pon Maya long ka chetong dun Raju Chiso EM Karbi Anglong Mas Council Korkanthi constituency lapen dolo ingti Korkanthi BJP block mondola mai phu lapen Chandro ingti Korkanthi BJP block mandal Kongchunbang lapen BJP along ongdung man pengkedo tum chetong dun si Maya long RDP dun Maya long nonang keli GMLA kilik nang te bok boma joini ongdung BJP a vote kelong jia phan non owekimi risoi jangatum along pensitami vote kelong jia phan Raju Chiso Korkanthi constituency em Karbi Anglong Mas Council a hin pen BJP pen karjabdun alang lila khakrener kep Harokhat LEC candidate Dorsing Rong Hang lapen lakhakre sir kep Dipu LEC candidate Bidya Singh Ingleng aphan ongdunga vote pi pen kapahai dung jia phan pura vote hang pi pon Lason si non owekimi lokachar liari soi jangatum jongsi ahok pet BJP a party along nang cherabdun pen Jakong horang nang pidun polote non MLA election setami BJP a party si hai thuekpo pusi ningje pon Lason si puthot Korkanthi arlo ongdung ari soi jangatung maya long chetong dun si vote pipon popo ang thek chipaklang dun lapen non MLA kilikalong setami ongdung BJP mate huduma mira pualong vote pipen pahai pon popo si maya long paklang pon lapen Korkanthi pen ke non le thotta BJP a party mate Dorsing Rong Hang candidate lapen Bidya Singh Ingleng candidate alang litum ke hai jiang ring thepik lapen highway pupusi nang pachini dun sonsi misen pen mai kuchun pon tang bu dog lo election da pilotan te tang stadium da tang po inauguration po lage da geli ke technology change alam le si परिवर्तन विधानसभाओं के बूथ की वाहिनी के हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं मैं विगत 5 तारीख से यहाँ पर लगातार कार्य कर रहा हूँ पूरी लोकसभा में बहुत अच्छा माहौल है यहाँ से पूरी 5 सीट हम जीतने वाले हैं आसाम में हमारी सरकार बनना तय है और बहुत अच्छे मतों से यहाँ के दोनों तीनों पांचों विधायक जीतने वाले हैं मैंने ऐसा यहाँ सर्वे करके देखा है बहुत अच्छा लोगों में जोश है भाजपा के प्रति बहुत उत्साह है जिस तरह का विकास इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया है यहाँ की लोकल काउंसिल ने किया है उसको लोग सराह रहे हैं और भारतीय जनता के साथ लोग उमड़ कर आ रहे हैं और मैं यहाँ के लोगों के प्यार से बहुत प्रसन्न हूँ बहुत प्यार देते हैं
मैं जहाँ पर भी जाता हूँ यहाँ मेरे अपने भी पहाड़ का होने के कारण मेरे अपना घर जैसा लगता है। सभी को प्रणाम करता हूँ। क्या पे पहाड़ में भी पदम चलेगा क्या सर, फूलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पदम फूलेगा। पूरे कमल इस आपकी इस काउंसिल में ईस्ट कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, हाफलोंग तीनों जगह, और साथ में मेरे पास होजाई जिला है, होजाई जिला में भी कमल खिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि 8 सीटों में से 7 तो हम 100% आ रहे हैं। एक हमारे मित्र दल को गई है, उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जमुना घाट। बाकी सभी विधानसभा में मुझे लगता है कि 7 की 7 जो मैं देख रहा हूँ हम जीत रहे हैं। Samilang Sopen Mizoram Hanse, 365 News, India. Kedamtang There ni Paing Kora Trok Arni Kang Sampor Pai Pora Chitim Malom, Hamren Homostipen, Lakha Trok Bitung Reng Thama Constituency ke Parlong Kang, 6 Sidula Rondo Kokapi, Karbiang Long Autonomous Council Long. Kachari ke theki dingatum kachari thek thea jok rada tum kisung nang pura APHLC party atum karbia khe phan reng nang ji mate mesena to wara krongsi dam nang ji pura atoga no pen chenglok town hei hui la pen constituency 3 APHLC a party pen vote kare ka mai kape do pon APHLC a party pen vote kare ka mai long lam theki jai pon atengke karbiang long arat doan arada phan 6 sidula ron aja kong do ko kapita karbiang long autonomous council kachari ke theki dingatum kupi ko sonsi claim dam thek thedet lo lapen inut MP Horen Singh be kupi ko sonsi inut karbiang long kacharli pen mina ke thega bangphu XIAS JI ka tharaphan manpeng pi thek thedet ke ningduk lopusi APHLC pen phrang kya thengno than pachini pon la soputhak APHLC songja po pen lam the arjupon sinang Dugo we arat inglong so tumane chichini lab nang pokadi. Lasi all party hills leader conference a party ilitum phanang ke japo na songjap po sar jai kathar pen bangke alangli sacrifice dudlo. Sik sidol aron du kok pile ilitum khai tum inglong so tum kopi pose aron chichini det mapusi alangli sacrifice lo. Nilitum 20 sti bot hat lang so pen labang so sir jong sinitum phanang pahai lo bulurang te Nildom ke cengsi asai ke deng ponje bangke kaci ot ponje bangke lahin lo je non nildom wrong rup ke dam along pen ke thek pon long abang education a level bangke totally low piglang laso pot si quality education pu non BJP government tum pu bom lasi quality education ke long je bangke nildom a party bang lo putang te nildom hin pen bangke quality education fan bangke nildom bor ipon pu Dongka Mukam pen Kelvin Terang 365 News India. Lakhakre sir kep eleang kang pen non kiwang GML kiligalong BJP asong pen kachetoy dun Vidya Singh Ingleng aphan vote kerega mai pedopon. Pini porpai ke thom malom pen pangcheng ponsi Lakhakre polanghin constituency arlu jaipong pachuak lamalong mass joining la pen vote kerega mai pedopon. La pen langhin mondol maipu Sunil Kumar Boru pensi bangso mai charipon la pen alhiaman pen kachetong dun Karbiang Long Autonomous Council CM Tiliram Ronghang EM Tadendra Brahma BLCC Chairman Sarthi Singh Rongpi, SDB Roman Rongpi, Kisan Morcha Maipu Sam Singh Rongpi, lapen pinangan manpeng kidotung sitong dun. Lapen pini bang somaya long kapre ka song pen, bang trok si kebra nerkep, abang pu bang piatum BJP asong along chipa ogdun. Lapen non-election judet lote Jaipong Primary Health Center lapen, Jaipong Weekly Market Set Home Cap, lapen puti si Cultural Complex ng Pipo Pusi Chichak Tekang. Langhin pen Indrajit Rongpar chirap chitu dun sa Milang Sopen Mizoram Hanse 365 News India. Autonomous State lama putha ajiri include pen kachasong thola song autonomous state putha alang liphan assembly long paning ye dun ji handbrake long weting le tum sang ne handbrake long weting le tum che song bom na ji handbrake long weting le tum hang bom na ji sita handbrake ke hang amen pen 1986 ta bom pen ason don rap jadam long le chewang long le pen cheng lo kachoboy ko pen cheng lo handbrake ka chipli pen cheng lo apran jadam nang ka dolala sopir the pen la sona handbrake bang el tum dang ne don lang le handbrake ka hang bom na ji
Kita ada jai po hospital ta tim bom nahi don male tum. Helpek tang bom nahi don male tum. Jele tum non ile tum ma government ke do hot je sar bimara tuma bhan. Oro dono scheme. Haronar ke ba honke be scheme longji. Haronar ke ba honke be scheme ache klo wang longji. Kelong lean dame bina sing lang bana dum pe hai lo pulang te ang ton long ye ji kusini lina dum pan lam chak na pilo don mal. Ponchai tera se kar biang lo ave don mal to rar bhar ka chobai. Long ne phela na kong ke kar biang lo autonomous council sido land belong to under kar biang lo autonomous council. Rar bhar ka chobai chot don mal to. La silahai lam ke apna ne lahai lam ke pachobai chot don mal to. To putha ke on ke kui pen to song. Yo mocha ko ala lan se ke ba ini to ma ko te ke ba public doar bhasha me paro je phanchuri dilo yo mocha adujira ko nang le hola saya san phes mane yo proje phanchuri dilo yo mocha adujira institution bahaya kita main sen kan bingung masuk nanti soal Tuhan mawar ini bahaya pun kita sebelum berlalu yang saya le awar ke lokasi turun lain Sir, doan homostipen campaign progress alam nangkan ikut itu. Kan siapang Lok Sabha election hot, parliament election hot, election notisan mo, notice MP mo, election BJP MP is percentage ke law. Ada bangke second bangke Puracho MP Rolling Sabha second ada bangke ram shopping. Second high percentage bangke dar vote kiti. Ar biarlo mauso bangke pen kerana. Kalau bagi kajian silap, Karbiang lo tak topan ni masa lo santa. Pini ni paing ko ra troxiar ni lakhakre troxi bokajan LSC angkang Borjan constituency hawarar lo Dr. Numal Momin bokajan LSC long BJP candidate kilik kachibahai pon Japan vote karega mai mate vote kapang romasai dengpon Pini bangso saya long manpeng aluhi tumpen kacetong dun Dr. Numal Momin bokajan STLSC BJP MLA candidate Dr. Numal Momin hemasor lapen Roland Kiling lapen Bipin Induar BLCC chairman atumpen pini vote karega maya long chetong dun lapen pinangan manpeng aluhi tumpen chetong dun Pini Borjan constituency hawara long thomadim vote karega sai pe manpon Khatkati weekly market NH39 atowara rai Balijan Patchok lamalong long Pli polling station narada tum chingrum ponsi pini vote karega maya long chetong dun lapen lang tibukarong along tami vote karega mai RD do jot pen mai ing samjin pen pachun pon koi jo apna 40% thaki jo apna mon bai koi ase hane na mon bai na korbi akko amar sarkar aibo ami aro rasta banam যোৱাবাৰ বিলাকে যিবিলাক ৰাস্তা পাইছে এইবাৰ যেতিয়া ৰাস্তা দিম ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব আৰু ভাল ভাল হ'ব হয়নে নহয় ভাল হ'ব Yes sir ভাল ভাল ৰাস্তা লাগে নে Yes sir আজি বৰজান আজি চাফা হৈ যাব হয় বৰজান আজি কংগ্ৰেছ ইয়াৰ পৰা শেষ কৰিব লাগিব এবাৰ ইলেকশ্যন আপোনাৰ কেনেকা ভাবনা কৰিছে ভাল ভাৱনা কৰিছে এবাৰ হ'বনে এবাৰ 100% পাব্লিকক ভোট না ভোটটো দিব না কাক সবে কৈছে বিজেপি ভোট দিব কংগ্ৰেছক ভোট দিবি নেকি ক'লে এটা হয় নাই এটা তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব চব কংগ্ৰেছ হয় নাই বাইদেউ বিজেপি ভোট দিব নাই বিজেপি জিকিব এটা এই দেখিছে নাই ৰাইজে কৈছে মোক ক'বলগীয়া কি কৈছে বিজেপি 100% নিনো আহিব ছাৰ আহিব খাটাং 100% চিন্তা নাই সব মানুহ পাহাৰ ভৈয়াম সব পেহাই নাই থিয়েটাৰত আপোনাৰ এই আগবাঢ়িব এইবাৰ সঁচাকৈ জিকিবনে মই ভাবোঁ বহুতখিনি সলনি হৈছে ভাল সলনি হৈছে বগাজনৰ যিমানখিনি সলনি দেখা গৈছে আই থিংক মানুহবোৰে বৰপথাৰ পেঞ্জতন সিং বে 365 নিউজ ইণ্ডিয়া
Pindia berta la puan sekang ton iglo arni kemi kardom.